Here we go. Uyu ni umukunzi wanyu Innocent ugarutse kuri channel yanyu mukunda Ayanda TV Rwanda Sport. Kwa tugarutse mu mwanya w'amakuru y'imikino, amakuru ari mu kuvuga i Burayi cyane cyane tugiye kwitsa kuri Euro igiye gutangira mu gihugu cy'Ubudage mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 14 Ubudage buzafungura n'ikipe ya Iceland. So dufite update make ya kuri transferi, dufite amakuru ku batoza babonye ama equipe, dufite amakuru kuri Manchester United ku byo Kobe Mayino yavuze. Ikindi abakunzi bacu turabasezeranya ko ubu twatangiye noneho kwinjira mu miriro ya Euro 2024 Euro igiye gutangira mu Budage. So ni kwa kundi twigarukiye nk'umukunzi wanyu Innocent, nkabanje kugira ngo aya makuru tuyarambure. Duhereye mu ikipe y'Ubufaransa. Ubufaransa bwahamagaye Marc Menya, buhamagara Ibrahim Samba w'ikipe ya Rennes, bahamagaye Jules Koundé wa Barcelone, bahamagaye Dayot Upamecano wa Bayern Munich, bahamagara na Kingsley Coman w'ikipe ya Bayern Munich, bahamagara William Saliba w'ikipe ya Arsenal, baje guhamagara Benjamin Pavard w'ikipe ya yo mu Butaliyani iherutse gutwara shampiyona Inter Milano, ndetse baje guhamagara na Marcos Thuram nawe ukina mu ikipe ya Inter Milan, baje guhamagara ndetse n'umukinnyi ukina muri Saudi Arabia bamwitande ntabwo twari tumuherutse Ngolo Kante, baje kumuhamagara, baje guhamagara abakinnyi benshi batandukanye. So ni ugutegeka tukareba ikipe y'Abafaransa ukuntu izitwarana ba Kylian Mbappé, Rote, ba Bricora, ba Zaire muri, baje guhamagara abantu benshi batandukanye na ba Kromwani. Guso ni ugutegeka tukareba ikipe y'Abafaransa ikizakora. Tugendeye kuri profile, tukagenda kuri card form, tukagendera ndetse no ku experience ubona ikipe y'Abafaransa ifite, ubona ko ari ikipe izatanga akazi. Kuko ikipe y'Abafaransa uhereye mu izamu ukagera imbere ni ikipe ikomeye, kandi ikipe y'Abafaransa itajya yiburira hagati ifite André Rabiot muri Juventus, kagira Chouameni wo muri Chouameni ntago bamuhamagaye kubera ko yavunitse, bagahamagara Chouameni baramuhamagaye, bahamagaye Edouard Camavinga. Nubwo Chouameni atazakina finali ya Champions League izahuza ejo bundi ikipe ya Dortmund na Real Madrid, na match tuzayigarukaho, ubona ko ikipe y'Abafaransa ni ikipe ikomeye cyane. Washyiramo experience ya Ngolo Kante watwaye igikombe cy'isi cya 2018 batwaranye na Kylian Mbappé, Rote mu Burusiya ubwo batsindaga ku mukino wa nyuma Argentine. Ubona ko ikipe y'Abafaransa, ubona ko ni ikipe ikomeye koko, ubona yubakitse, ubona ko kuva imbere kugera inyuma ni ikipe ifite kuva imbere kugera inyuma, kuva inyuma kugera imbere, ubona ko ni ikipe yubakitse, ubona ko ikipe y'Abafaransa ni ikipe ifatika. Ni ugutegeka tukareba ese ikipe y'Abafaransa bizakunda. Birashoboka ko Kylian Mbappé ashobora kujya muri Real Madrid, ashobora kwerekezayo asigiye igikombe cya Euro ikipe yabo y'Ubufaransa, ugasanga ni ibintu bishobora no kumusurika kuri Ballon d'Or. Why not bitakunda mu gihe batwara Euro, kubera ko ubona ko iyo Euro igikombe cy'isi cyangwa Euro ubona ko iyo biramutse bije bibaye ubona bifavoriza cyane bifavoriza ko cyane umukinnyi iyo hari ibindi bikorwa yari afite, ubona bimufavoriza cyane. Kuko Kylian Mbappé aramutse atwaye Euro, yaratwaye shampiyona, agatwara Coupe de France, igikombe cy'igihugu cy'Ubufaransa, yaranageze muri kimwe cya kabiri cya Champions League, akavanwa mu Dortmund, ubona ko Kylian Mbappé yaba afite parcours nziza cyane. So no gutegeka tukareba ni iki Ubufaransa buzapropoza muri Euro, kuko Ubufaransa buri mu bafavori bagomba kwegukana Euro 2024 izabera mu Budage. No gutegeka tukareba Abafaransa. Urebye William Saliba ni umudefenseri ugize saison exceptionnelle mu ikipe ya Arsenal, wakinnye iminota yose. Saliba
wagaragaje ubuhanga, wagaje ko ari umudefanseri mwiza sofa currently, umudefanseri mwiza uri gukina ku mugabane w'Uburayi. Nta wavuga ko Saliba ndetse na Virgil van Dijk ni abadefanseri bisezo bagaragaye bakinnye umupira muzima usukuye cyane cyane hari ku mugabane w'Uburayi muri Premier League. Ubona ko defense ya Saliba bashobora kumwasosiyaho wenda Konate cyangwa se bakamwasosiyaho Dayot Upamecano. Umutoza Didier Deschamps naramuka ativangiye kuko rwose Dayot Upamecano, yaba Dayot Upamecano cyangwa Konate, ni abadefanseri b'abapaswari, si abadefanseri do calibre, si abadefanseri bazima wazana imbere ya Saliba. Ariko tubona umutoza w'Abafaransa Didier Deschamps akunda kubikora. Nuko tukareba ese Didier Deschamps azamenya guhita. Didier Deschamps namenya guhitamo neza azatwara Euro, ariko naramuka adashoboye guhitamo neza ntago azatwara Euro, kuko ikipe y'Abafaransa itandukanye n'iyakinnye igikombe cy'isi cya 2022. Biratandukanye, biri très différent cyane, kuko ikipe y'Abafaransa yarahindutse, habayemo transaction nyinshi. Ntago bigeze bamagara Antoine Griezmann, ntago bamujyanye. Ubona ko ikipe y'Abafaransa igomba kwitegura ku rwego ruhagije, Mbappe bagapusa nayipanga neza. Iyo ni ikipe izahatana kandi bigaragara koko, kuko ifite abakinnyi bafite experience bakomeye, ikindi barimo guhumeka umwuka wabo muzima, kandi bafite parcours nziza muri iyi mikino y'Iburayi. Abafaransa bafite Rico Dimbi ku ma penalty. Barabivuze, hari umukinnyi wabivuze, ntabwo ndi kumwibuka neza, yaravuze ngo burya hari ibintu bikurikirana umuntu kandi koko bikamukurikirana. Iyo iteka ryose wiprojecta kugera kuri shot out, penalty shoot out, akenshi ari bikurikirana ugasanga uvamo. Abafaransa mu gikombe cy'isi cya 2006 kuri penalty shoot out Abataliyani barabatsinze. Ejo bundi no muri Euro Abasuwisi barabatsinze. Euro ya 2020 ya yindi bari mu bagendaga bakina baturuna ibihugu byose. Icyo gihe Abasuwisi babakuyemo ba Denis Shakiri, ba Emmanuel Akanji yarakiri muri Dortmund, ba Zaka kiri muri Arsenal, ba Fabian Schär, ba Eduardo Vargas. Ubona ko iyo kipe yabo ntabwo ari kipe yari ikomeye, ariko yaje gukuramo Abafaransa kuri penalty. Ejo bundi finali y'igikombe cy'isi 2022 wabonye ko ikipe ya Argentine yaje kuyikuramo ku ma penalty, yitwara igikombe cy'isi. So ubona ko ikipe y'Abafaransa ntabwo ikunda kugira amahirwe, igomba kwiprojecta ko itazemera kugera ku muri penalty shoot out. Birashoboka ko ikipe y'Abafaransa irakomeye, ishobora kurangiza game hakiri kare. Ikipe y'Abongereza nayo bahamagaye mwiza mu Pickford, bahamagara Aaron Ramsdale w'ikipe ya Arsenal, baje guhamagara Bamford. Ubona ko ikipe y'Abongereza bahamagaye Kaoka, bahamagara Kobe Mainoo, baje guhamagara John Stones, baje guhamagara Jude Bellingham, batwaye Declan Rice, batwaye Bukayo Saka, batwaye Phil Foden, bahamagaye Jared Bowen, baje guhamagara Watkins, batwaye Harry Kane, baje guhamagara Ivan Toney, bahamagaye Jade Braithwaite mu defenseur w'ikipe ya Everton, batwaye Luke Shaw, batwaye Harry Maguire. Ubona ko ikipe donc ikipe y'Abongereza nayo ni ikipe iri complet yubatse, ni ikipe ikomeye, kwiteze kuzareba uko izitwara muri Euro. Iyi Euro igiye kuza, kuko Jude Bellingham
naramuka atwaye Euro, yanatwaye Champions League, yanatwaye Champion, automatically Ballon d'Or izahita ibiye, nta n'izindi negotiation zigomba kuzamo. Kuko Jude Bellingham afite imibare myiza, yatsinze ibitego byinshi muri La Liga. Jude Bellingham yakoze ibintu bifatika, yakoze ibintu bikomeye cyane kuva yaza mu ikipe ya Real Madrid. Iyo mibare nayo iri hariya, kuko Jude Bellingham afite equipe ishobora kumufasha kugera ku gikombe cya Euro 2024, kuko birashoboka cyane, kuko Abongereza ni ikipe ikomeye, imaze iminsi iviramo muri quart de finale. Kuko Euro iheruka 2020 ndibuka ko ikipe y'Abongereza yavuyemo kuri penalty, ubwo igihe Rashford yahushaga penalty na Zaka akayihusha, niyo ikipe y'Abataliyani yatwariye igikombe. So rugutegeza tukareba ese birakunda. Ikipe y'Abongereza no Three Lion ifite squad ifatika, ifite karite. Ikipe rero y'Abongereza nayo muri Euro muzayitega, kuko uhere kuri Kyle Walker kapiteni wa Man City. Kyle Walker afite experience, afite imikino myinshi mu maguru. John Stones nawe nuko bakinira muri Man City. Wajya kuri Harry Maguire afite corp nyinshi, afite imikino myinshi mu maguru. Wajya kuri Rock Shaw afite imikino myinshi mu maguru. Gon Garage arangije ari umukinnyi mwiza sofa muri Chelsea. Jude Bellingham nuko, Declan Rice nuko, Bukayo Saka nuko, Phil Foden nuko. Kandi ubona ko ikipe y'Abongereza ifite ibisubizo byinshi mu bakinnyi batandukanye, kandi badakina ibintu bimwe, kandi bakina ku myanya itandukanye, atari kuvuga ngo wenda ngo wenda ngo dufite ngo gatatu. Ikipe y'Abongereza Three Lion ifite kate nyinshi, ku buryo bashobora kwiga Bukayo Saka bakazana Phil Foden, ku buryo bashobora kwiga Phil Foden bakazana Jared Bowen, ku buryo bashobora kwiga Harry Kane bagashyiramo Atkins cyangwa bagashyiramo Ivan Toney. Ubona ko ikipe y'Abongereza irakomeye, izatanga akazi muri Euro. Birashoboka. Sofa y'Abongereza bameze neza. Kuki bitakunda? Bishoboka ko batwara Euro bagahesha none uburenganzira Jude Bellingham bweruye gutwara Ballon d'Or. Ko Jude Bellingham naramuka atwaye ejo bundi ku gatandatu, naramuka atsinze Dortmund yavuyemo agatwara Champions League muri Real Madrid, yaranatwaye shampiyona ya La Liga, bakongeraho Euro. Nuruca abana Jude Bellingham aza Ballon d'Or, tsabadutegereje ngo bizagera gihe kingo abandi bamudonere atware Ballon d'Or. Ikindi harimo kubana Copa America, Brazil amusitwaye Vindi niwe wahitaza imbere ya Jude Bellingham. Ariko no guteza tukareba icyo bihatse, no guteza tukareba Euro ibizaba bimeze bite. Amakipe mbasha kubabwiraho nayo ngayo, ariko nukubona ko Abongereza barapanze sawa, Abafaransa barapanze sawa. Ubwo ejo tuzajya kuki? Ejo tuzavuga Abadage, tuvuge na Portugal y'abagore machine CR7, tuvuge na Kai Havertz wacu, turebe ngo tuzamuke ekipe kuri ekipe kugeza igihe tugomba gutangira kubinjiza muri Euro, ku buryo tuzajya gutangira Euro muzi neza ngo amakipe yacu ahagaza ati. Nuvuga ngo Abongereza barakomeye, n'abakandida ba Euro. Abafaransa barakomeye nabo n'abakandida ba Euro. Ariko ngiye nagereranya umwanya ku mwanya, nkabona ko ubu sofa Abongereza bari hejuru y'Abafaransa. Bafite umwataka mwiza, bafite abamiliere kipetere beza, bafite abadefanseri beza. Wenda ubona ko abadefanseri hari Maguire na John Stones bahuje bakina. Ubona mwizamu nako wenda mwizamu niho wenda batameze neza ugereranyije na Mark Menya na Ibrahim Samba. Usanga ko wenda ko hariho urwego abo bazamu babasumbya wenda Pickford na Aaron Ramsdale. Ariko ahandi hose bo Abongereza barakomeye pe, Abongereza barakomeye cyane.
tugenda gutegereza tukareba ikipe umutoza ashobora gukina amapiyo neza akayagwasha neza, birashoboka ko yatwara ero. Twigarukiye rero ku ikipe ya Arsenal. Ku ikipe ya Arsenal yo irashaka guha amasezerano Arteta akava kuri miliyoni 9,300 akajya ku mayero miliyoni 20 ku mwaka, ubwo ni amapaundi miliyoni 18 n'utundi dukeya tuburaho, bakamugira umutoza mwiza uhembwa amafaranga menshi mu Bwongereza. we na Pep Guardiola urabitware bahembwa amafaranga menshi. Ubwo no gutegeza tukareba Arsenal kuko yo irashaka kuyamuha, ahubwo icyo tutamenya nicyo Arteta arimo gusaba Arsenal, kuko Arsenal yo yiteguye kumuha ibyo ishaka, kandi Arsenal iri no ku isoko irimo gushaka umwataka hagati ya Gyökeres ndetse na Isaac. Harimo n'amakuru n'ibihuha byawe mu kuvuga ko bageze no kuri Victor Osimhen, ariko ikipe ya Napoli ikavuga ati na amafaranga twarababwiye ni miliyoni 120 z'amapaundi. No gutegeza tukareba ese umwataka Arsenal buzane n'uwuhe, tukareba ko biza guhura, kuko Arsenal yiteguye kubakinga umutoza wabo kuko bashaka igikombe sezo 2024-2025. Ikipe ya Manchester United bo hiriwe hasirikira amakuru yuko bashaka gusinyisha umudefenseri wa Everton Jardy Braithwaite, umudefenseri mwiza cyane sofa, umudefenseri batije mu ikipe ya Feyenoord, avayo aragaruka aza gukina mu Bwongereza. Ubona ko ikipe ya Everton yayifashije, ubona ko ari umudefenseri wagaragaraga ko nawe umudefenseri wagaragaraga cyane imbere ya Yuriya umudefenseri Taylor. Ubona ko rwose Jardy Braithwaite ni umudefenseri wagaragaje performance w'umuhanga, umudefenseri ufite imbaraga ukiri mutoya. Mani iramutse mubonye yabiguze proche, yabiguze umukinnyi w'igihe kirekire, yabiguze umukinnyi uri mu bintu bye neza. Urabizi ko byamaze kurangiza kampani yamaze gusinya mu ikipe ya Bayern Munich imyaka 3, Hans Flick imyaka 5 muri Barcelona yamaze kuyisinya, Enzo Maresca yamaze gusinya imyaka 5 muri Chelsea. Ibyo byo byararangiye. So rero amakuru y'imikino hano kuri Ayanda TV Rwanda Sport nakagaruka. Turasaba abakunzi bacu gukomeza gukora subscribe, share na comment, ariko cyane cyane mwita kuri subscribe na share na comment ndetse na like, kuko twiteguye kubana namwe no gukomeza kugufatanya runo rugendo tugana kogeza match live hano kuri YouTube yanyu mukunda Zairo zajya zihanyura. Nimudushyigikira tugafatanya bizakunda, mudufashe kugira ngo baduhure nganzira. Ndabona abantu benshi bamaze kugenda bakora sabu, mwihangane mugende mukoraho kugira ngo tugomeze kuzamura uno muryango wanyu mugari, tugomeze gufashanya, kuko niteguye kubaha amakuru y'imikino ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye by'imyidagaduro, kugeza igihe umuntu azavuga ngo aha niho ngomba kuguma hano kuri Ayanda TV Rwanda Sport. Murakoze, mugomeze kugubwa neza, kandi abantu bose bari mu mpande enye z'isi bagomeze kugubwa neza. Abadiaspora bari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Congo ndetse n'abari mu Bugande no muri Kenya, natwe ahantu turi hano iwacu mu Rwanda mu mpande enye zose z'igihugu, Rubavu, Burengerazuba, mu karere ka Rusizi, Nyagatare ndetse n'umujyi wa Kigali, bagomeze kugubwa neza cyane. Mugumane natwe hano kuri Ayanda TV Sport, amakuru y'imikino nakagaruka.